Olang beser kisah berai nih ligra. Apa di mana? Apa nangga semua? Pak asal tuh ibak lagi nih om tuh istri payu. Asal Dombor nih tuh ibak lagi nih tuh front yok. Awal jam awal share sak nunggu nih om tuh istri payu tuh. Orang belai tuh ikutuk semuanya. Oh lebris om tuh bawa tuh iseng payu. Ah kita tangga. Oh itu gua nih ulero. itu. Hai khas ikri pathor sih na. Sok pajak, sing Dumboor tuh ibak lagi mago. Naji logerok, busuk tuh speed ke bak lagi dong. Nah deh hai chair sajak sing sih. Orang orang kaya hanya mau yang voice recording kayaknya yang nusai kenapa. Omo tuh sharok yang kopi asal naik tuh ya. Tuh full ke sarok jang kita ibu share sagomo normal kosi. Nah di bus surat naik top nilok. Maka bagus tuh tidak tuh tunggu lah. Nah kalau naik sini iya. Orang tuh baklai manjagoan nilok. Awai besok hebat kah sabar nilok ro. Angke tak baiknya 2 bar sepai kok. Paisa भाई pro tuh asal cia sajak nih ya, tabur ke belanya. Tuh lengkap dah kalau jangan hai, speed mana lengkap naik deh. Pak. Kira orang ke berai limindo, orang juta baik thang ya do, ini pakai yang kira juta krisma pakai limi mana lengkap. Hai kisah ini kelai guys sih, aste ini kelai. Angor kelai tuh yang hana jile. Hai kono mete shoro himang ge. Ni ro juta ku ro des pata thumai juta ku himbe. Juta thuzang he despe himna ya. Hambai ni rogna belai khe ani video paisa jor nai tumani bagai. Te an support khamini bagai. Te ani blog no nai thokjagi tongkha ki ni ro like khairdi, comment khairdi. Ke nang rok anu sajak khe subscribe khairdi hambai belai khe.